prang si pini ni tum puthot bang so channel pen ni tum kebang thu lage la pulo ni tum 26 constituencies la pen including Dimahasau ni tum PHLC la MP election kilik lang constituency vice ke hai akachiro aputhak ni tum kipido apu ni lidung do teron saho alang li men khonsing teron la lang thung reng thama constituency salong general secretary lo la penili 20 nong wathalang so LA long youth wing maifu si khibom la lo ni tum pinungwe tok so long la bang so la so ni puthak sika che than pon kang tung eson pen bang ke la no lam kasiliba ma situation la ni tum PHLC phan ha sorsa tum do la si la so puthak ta lo ni pon po la pen no nilitum kachuru pon ba nilitum 26 constituencies la pen Dimahasau tum la constituency vice ke hai PHLC tum pen la so puthak si alang li teron so nilidung do alang li methang niak long ka churui pudo la si alang li pon le ni tum arju pon lo na. Thank you so much for giving me this opportunity. From this talk show, I would like to extend my hearted and gratitude to all the people of Karbi Anglong East, Karbi Anglong and Dimahasau for your love and affection toward our PSLC candidate Sir Jaigathan IS retired. I also would like to thanks to all the well-wishers and the voters for supporting us and your hard work and your cooperation to make our PSLC the strongest opposition party in the region. And also I would like to congratulate to all the president secretary and the voters of the winning PSLC in Karbi Anglong including Dimahasau. Asinono bangke itu halam mupin kipu sar kipu alam posi tum discuss pon po asi alang lipen asapso pima nangkar jui lale yang par jupona. Lalo 26 constituencies including Dimahasau alang litum CC a level ni tum PHLC asong tum phan nang kapahai dun la pen alang litum phan mohejong la alang literon so sitame niak long pen chorolo lalo la pen non ni litum isi kapak lang pon kang tung la bang lalo non alom lama situation kalang lo non alom lama situation la internet along viral pic ni tum phan lam thi nang pangjar pigan BJP atum la pen a belek putakali organization long kedo dong kedi organization long kedo dong bang phulo alang li men like channing leng buzubu alang li sitame ni tum phan nang sorsa se aprang bang alang li ar pulong le kedi ni tum phan nang sorsa lo amat la sonang ka sorsar ni next day pen bang ke arpu pipon fit lamja sarpo spokesman is Karbing long tum adim long si pipon long sitame la PHLC panang sorsa se aprang la sor pulong le kedi la lo yo aya interesting o lambang ke sitame ahok peda bang ke alang li organization long do bom lang isi bangke la lo party long alang li before kam claim dun po office sitame kacupat tu dun besi kam claim openly kali lapen nilitum tame bisa se pulotang te na hok meeting long sitame la non la omorsing tiso alang li phan East West Dimahasau alang li phan vote kere ka mailong po office sitame alang li chitong dun pu sitame side si chitong dun la puson si thepon long adhok tumang ke nangli tum social media long lang tame alang li pena bhere tum organization tum dolo sita melang li tum dun pame chepok dun pame la pen ma apply sita char wak dun am pen photo sita chikup dun di kalima kala la son tak thak son si berensing tia so pu sita me alang li non la kithur kedam tang 2024 la non MP election ki lig long sita me alang li sita me la so si chepok dun la BJP long sita me alang li ke gamsa char wak dun la pen photo chikup dun ke di sita me ni li tum alang li lai chaning leng phan la puson thek pon long le pe pon lo polo tang te alang li arlo lo pen se kam ki klema puta ma thapon me melo la pen ke alang li phan organizational pu amuni puta hok no dak punon bang ke kalimang lang di la se alang li ke ching si ni li mohejong ni lo alang li ni tum phanang sorsa se aprang alang li ar puta long le di
ni tum hanang sorsa lo social media lo la pen alang li tum inut bahai ni do ke tor rap chom la so theng no sini tum party pichel se song phan si tame nang sorsa ponchet la sor ni pen masalang li phan bang ke ar pu pi pon la puson sini tum thek pon lo la lo la pen eson pen bang ke la lo ke claim barim barim tum do BJP long ta di is karbing long na tu si tame ni hang karbing long long si tame ke claim barim barim do hak ke cheng si establishment alang li tum phan ke thang ar pu te pi pon pe di men bang pri mat pichel si phanang sorsa lo yo ama sialang phan bang ke arpu pipon det sala ban ke koile koi nang nak li le je la so pu thak chingki je thanang pu si alang li teron so pen le ako puthot pathan pon thulo na labang ke nilita jongdung tu rulen kiring la pen selawar be di kala alang li tunga prang ke CPM elong bu kala CPM elong si hala KSA ni pinita claim bong tu prang claim barim tu lah sida me nono bang alang di kamat alang di tung kamat ha bang lo nomolom la social media thek long lo je jai ka thara phansi kalili kalang lang me nono contribution ave thang pula ha kan ninje pen lok sa sor sar lok asi nilin pen puduni bang la lo non por di kar biatum la not 2024 la bang so general election mane MP election di kir result tang depensi mane kar bialang anglong ara tumta chini lo mate ke thidum chini lo je kar bi tum amega prang lo kar bi tum ani sido tang lo pulumati tulak sosial bur tum long lo mati lasi alang li bangke itum phan divide and rule lang ke pene ka buna je phansi aning ke hang lo la atema kar bi tum ning sido tang lo pine son ba itum lam ri re ba peklang klite atum ning sido kok pu bensi arlo aning ma tha ason do kok ma busni di jong dam tu ende itu masar da kar biang long ko an lo kido ningkan ko an alang ai gani kido hodala ko pima ke claim bom ho alang service claim bom ho di da ke kar bing long e chiklo yoni en homsi bicho la pen ke transfer filumati ha Krokajar district to ha nane Nugang district ende alang li tum hala chu election of prang viral video thelong lema sar ja ka katha kar bia phan contribution dumai ma puke media long se bang sabura tum ta pi alamati je itum phan dak alang di dak do hosi to wan wan pi sakuri nang pi pula halam ke alang li tum ka chubai li lumati di lage thek du alang lumati bongo se na pod alang di chi ni pusi ga ni hala so salawar be bang ke asi chini ne ma ke la bang chu het jong hala borbilong ke bang foundation data 24 at 42 ne a time plan elo foundation tang cepak lang dah lontar lang lepilo cini pu kan injena pu kan lagi lam kiri lemati angko saraphan anong ke jodulang hala ke dam tang alam puta pipine dolang di kursi nem lai sinem to pipine lagi non ka ciyong arer por galilo bang batai ko ane itu maricho dolo kar richo bang bisara lo teme alang di tombang non la halam bense angko nong nuke jui pu ke itu makar biang long ke non ponyo si peplu dulu te ang prake itu muni lama pusi nilin pen matada asi nanglin ta pine kaninge dolang maninge tu ta pine tu ane lalo karbihian ning sivet ke doning apor poalang litum ta organization do bom hosi ta me lapuson si lam theke ke than nilitum aho kolesar li bom hu ke alang litum laichaning leng to la hi tumbang ke pudam pulotang te organization long si kam klem bom alang li sitame alang li phan henodak pu pudam de ni tumbang lang me thang ta gel kijang batai du lu gadi gel kijang batai du lu alang li sitame tum thek pon long lo la pen ke alang li gel kijang do bom jang bom hu pu sitame ko so government hu sido la bang first of all lang chini nang lang di ko so government hu selang lang gel jang bom ma la ponte national party do bom hu thomoi di kalima kala la se hala social lang li gel jang bom regional party buson ta alang li gel jang yoplogi ke di kalima kala la se hala su hut khai farman ba longri jokni po farman aling li chisong piglo ni tu manta la social media long manta theklong la pen newspaper ha so ke aling dili to la haita newspaper long ta paklang umati di alang li me thang photo tarang pusita me newspaper long sita paklang sita me la hai hui pen ke claim ke dam pen bang miu thekpon long lo sita alang li men kachute war pen ni tum phan nang sorsa pu bang chelon lere di dunlo po office me to ame thang ta non organization pen bang chiu pen sala pu PHLC sorry BJP ki dunlo pusita me
kali kalang pu nang sorsa pu chok chede jim mate di alang litum sita me to alang lai chaning leng sita me pulo bongo sana tum ke teroris pu alang me thang mata ningje ke di kalima kalang teroris pu chini ne puta puthala punang de chu harap hat long si klang ang lo bongo sana tum ke dak si slogan ke hang jat ko do we lo ke di lasi la solam pe langdang pulatang de sarjai ka thar ka niye kong tok solong ta ki pipon bongo sana karbing long det kali belek belek jagar long ta do po no ne karbing long si do tan lo putang de alang kaniya lam ke chikok det lo kalima kalang di jo lasi la puson ampen hala isi bang dolang dam tang hut la so prang bang ke la puson klang kle MP ke dam tang 2019 hut bang ke nitum difu parliamentary ST constituencies la puson si tokpon do hai sitame non 2024 MP kilik tang det pana fi leta tang te prang bang ke pawe sita tang det pana fi omor sing tiso pos si hadak mention lo la pen hadak difu X pudi ketok hai X autonomous district pusi ketok la puson ketok junoda kapot si nitum youth central youth atum si tame lam klar pidunang kok lo kopi posi ketok ma atheman hala official website pinak me di net kan nutum num talang la posi men break that net along social media long kelang masi anitum na theklong lo la pen nitum det kali lo la ganang litum ta pen ap ta type tame mobile det ke di kalima kelang la si la puson do ko pulatang te nitum ST bu ke pawir chok lo kalima kelang di ST bu ne schedule tribe dake community ni avidet lo ma la pul haya mane X putang te kavitang lo mate ke dam tang mans ki pudam lo mate di expert tang lo lasi lapuson nitum X pu lapuson hadak ST parliamentary constituencies pulason ketok pon thek pon long le dat lo ke dam tang nitum la dhok long tame postara long tame si tame lason si ke balomati ST parliamentary constituencies dipu lason si tokpon lo mate di si tame non hided pena fibang lapuson avedet lasi la so ka che prega bang ke nilitum kamang hudun po bang kalilo rat no mek prang nang pola bang asi nang pawi indirectly pentong nang pawi det lo ma pima yola le directly alam dolang mate di lasi indirectly pen bang ke official website long pen ke non dak so channel pen sinang thandak lo declare tang lo bon pusi ni tum chini dam lasi pu teron song pen la ko pathan pon thulo na pen ini tum phan nang pulang ke di jaga thar ke development lang selet pik development ke badu ta ke lang selet puga velo ini pen ma tha bang ke muthe alang li la so ACM tuliram rong hang ke japon development bang ke litum abang ke asap ke jong dungang tungdo nilin pen di development bang no sita rat han pisung sipin pen siklem ning menti nona bang ke development bang po kopine along le chior dat di kopine agreement dat ason ben se development ke bang menti rat han pisung dat pen si development ke bang non isialam solar project ta binang nei puta lata ratum thurpak che song lo lata bang bikok po di la pen hala sainik school alam ta bang rong thurpak che song lata development ke wain pu ke lage rat han pisung dat pen si wan mati enge long recap amoy lo ke ko an ne ke the tum chini de sab ta un de ji la hai pen si ke wan se la development pe klang si non alang tung bang ke kachurudun di churu re ke lang tung kalimala ekdom tiliram sara son thot development ke wan ke tum churu re ni pu churu ek ni pu stame toli tum da churu nei ke suman se me rat fan pisung de pen si wan bang ke hala ke long le tum ke ning sam si lo akayang bong chi theti yang ji sik pir thiru reti ke pisung thai le mati la so posi tum bang ke asada ning ji tu hai la pen angku ni thulang di hala so salawar bege la tuma ke claim ke rat fan ka chu bai pen lok pu itum han nge pu ka cobai beta sarkan ninja lam an ke kitab long ben si tok mati autonomous state fan case pi buge mentu si case pi amlo stame hadak autonomous state bangke hala 6 constitutional long si paragraph 20 long si tok dak mati di dake tribal area la suppose itum ke 62 da pang tang ning pul mati general state nang man de na pusga phere mati di la pen paragraph 2.7 ta ninje bon hala so salawar di nata cobai kali kelang sta hala 6 schedule along lang deno di 6 schedule ang tum pulo te 2.7 ta hadak dulu separate voter list ning bonai ning puge lage tuma jak kong lo mati
angko alang claim pu kacong thui pura pan chong thui pu kalima lang kalang sta Supreme High Court penda order long elo mati separate voter list bunai not puga hai ta hai elo mutheda council tum claim ahe da so pon mati kala ki mi lilang mante kami claim ke tuma jaga thar ke atum ka rapan chuk bai pu I tum yong si PSLC penjong si la so separate voter list pechok det plote lake kaya par karta mane kar biya tum si reng dog reng itu po long so lah ke claim ki mi lilang mante nona bang de rat phang ka chung thu pon lok si ke pon pu lah bang ke nong nu ke julu mati alang lum si ka chu bai lo non ni mu na pulo la tum ke la kar bi tum ning si do kok na pu ka phere apang se la allegation ke sara phan ke koi tap ke koi pru si non case ki pidam ko pinya la ka pe thi dang opine pota lang tum jong da acha ente la ni tum 73 years dulu pen nang tum constitution 6 dulu lam nang tum than lo ma nona leader tum paga than he di elong nat a meeting da lang tum thana he non alang li ke than pe yo ni si tum kar bila peng lo so ke thur tak si pana a wut kilong lo mati di la so nang ka phere si non sara phan a jar ke pak koi pugeni da pen jong dai masih la pusona bang ke rat ma pamang hurino nang tum ta autonomous amendment pe ke chu bai ong lo mane government long charil dun niksi hang nahi puge lage lam chu bai lo angko islam to nang tum nong si la elected members nang tum nong si resign hai prote lata du government long dudun pen long logi non da constitutional crisis ason ya lang tum dun mi gen te morsing da di bahanda ke prime minister ke chithi di dakra lang di bargaining dun mi lo gen te morsing ti sota je nang tum nong si kar biang long alam pon nang chingwai pon pe prote ni ta indian long dun ju pura ninge dun mi lo la so alam thege ha dak le dun po no lo kela puta claim ma he prote goson si mane government long chelang dun lik se hang nei pu lage apar si mane akai si dam bom pu lage ha 1951 pe non an government long ke dudun ang tum hang thek lo mante di la lo hedi so nili pichi chat pe na than thula non la india government ke seng long pop bak ke do long pop prime minister ke cholong lok Narendra Modi lalang li ke cholong long pop bang ke la ke bhaini candidate ke duko ko joni pen salang li ke chudun long chot ke budang te hala Bihar long Nitish Kumar la pen pu bang ke Chandrababu Naidu alang tum special status ke hang ala methang state long paching thuri pu phan yo eni ke la special status ke la ke alang tum hang ki pia dim machave la support bang ke dam tang lang dong butende Jammu and Kashmir Himachal lang ke la pu Uttarakhand ampen Sikkim long do po North East long ke kalang lo nitum la so status ke nitum silong nang ji themane kon namaka backward la pen tribe tum ke do dim hala paching thur nang pu phan la so bot bang ke non hala support anta nitum ke long nang ji an wan anta nang thi thuet punang nak lo jo alam bang ke lalo isi pen mang ke regional party kang tang non na mek charun nang po regional party tum khan non ador thi uthi open mane prime minister ke do jong jong lo isia tv do lo remove bang bahani reading do kok lo ber link da mesen lo isi bang ke Nitish Kumar long do lo isi bang Chandrababu Naidu long do lo ye la poson je sala prime minister phan sita me alang tang biglo la pen pir thang abdang pen prime minister non ran Narendra Modi ki chobang le kang tang nai pusipu sita non ging du work lo kalimak lang di 400 kali 300 anta par pedar lo 400 par pusi pendak mati di 300 anta lele dalu 400 par ka pialam lo lage alang litum 240 240 pen nangi majority pelotang te nilya hala kedam tang kibala ahut sita men nili than pon elo kedam tang container long sita me lalo 272 9g lalo yo asia belek atum phan sita me lang tung ke play lo hang mane juk ponang ko lo et ponang ko lo ampe alang me thang tung ka dimana teng pen montri sita me ko pipine ne lahai pek ponang ko lo portfolio tata cabinet minister to lahai sita me hedi demand me sen lo prime minister jong si chui punte nitum alam nar junut pateng lo mati ya jong si chui putang te belek dolai nitum da jo chupendak long kloi la si regional party nang ji munan pi sita me nitum da dak ta du mate di mp nut do ke yo ke crisis so moy ka lang nitum ta no morsing ti soson ke texture ba mission akam ke claim ning hang do pute independent me thorang bu ka lang li ba hala cm tuliram rohang sita regional jong se alang me thang party placement position te alang li mi thang dor du dun kok pole di
UPA tumta non India tumta lang litum hang si hang po kalimang lang athe mane ada ke 272 wek nang ji pleng wek nang ji yo dak MP nubet sita la phanta hang po UPA tumta hang po PND tumta hang kiba tumta hang po asila so hudang si alang mi thang to a timing non ke hai det lo pi lo lage thang ta long dun de lo yo hai dun jong jong son lo lage asi chobo to la so puta ko puteron so mar ji pon ta non India a government punon BJP punon Congress tumnan pusame non ka phere nai ke regional party tumasi ka phere nai lo nili penga chini nam tengte non Chandrababu Naidu putame lata methang regional party di national party limanti Nitish Kumar ta lang litum regional party lasi latung ka phere nai ke regional party aphan non ka phere nai ke regional party yo ini alang tum arputa damrok tahai ma arputa chilong lok tahai lasi itum ta kar biang long la puson si a chance curi duning ma pusin dinga matha di alang tum yong si hala so Indian Alliance pen pu itum kar biang long da bipon kok puson de non ta dak chance duni ke son ke lasi nalitum hala media ke pitum ta lang pame pen rat pan than tu nalitum ka chu bai ak chu kai pen lok ke than ver no kar biang long ke la pusi jur rang po non nalitum nalitum jong he chu pindak thong kat tulram rong hang pan rusika hada government yang si ang song cilar phak pute nalitum ke hatum sit nong sit dun li ke di BJP me umu buda mugan tung ke BJP go back buda ninji jitung lu kalimala na tum non president spokesperson chu chet sam ke nang tung kar sar jitung lu itum bala pugali me thang ri chunel phar ditum ke kaching thur nai ke mission ning kang tang ni pan si tum ji thani nang tum son ke ang kurawe politics se claim ni depend pudam tung bang ke ang kuri mane la pulo mu ke hailing se chikar lim pure non chiklon thoma pi chikar phak tum ke chikar la beli ke la sila hai bang ke ra pan chu bari non kar bia tum ning isi ke do por ke na tum divide and rule bang kan claim tap not ra pan pamang huri not etum 6 dollar not teng pen tum dak paragraph 2.7 not paragraph kopima dak 6 dollar conscience long ke doctor up to 1 to 21 la so a paragraph teng pen tum han jakong nang pido la so jakong teng pen tum che solai lo nang claim ra pelo nang nang le tum hala wang ako PGR long pustame aron pen hana kang saya rondolo Supreme Court pen ta order do pulo lahalong ta itum chisong ra pelonang teng ra pelonang na tum division bang ke wan rindo akar bi ke kusama pu kom hek la se apai kom hek la se apai ke pe baji prote hala tum adim bang ke tum election ang po methang tum si chira dang po angkai pia election ma tum regional tum ki thurita da ke haipu la se ra phane asi rata pan ke lang tum pamong huwer not apeng kar biang long ara tum do an pusta mini lidak nuwela bang so channel pan siang kachuro pon tung lo itum epsel situm dame 2 lakhs awut ke long tang lo posi la ke do tang ana tum dame nang tum ning bang kamatha bang chikerlari not itum next MLA la pen MCA bang ke tum ke hai thai pan le bori pon lo nang pusi nang tum pan chuning ri lo la sini ram taming ton ko po sila lo puteron song ho pen sitame waida klar sap pen alam pinung we la so atok solo nang ke than pot alang li phan sitame choro lo asi non ba ki jusi la pula yo asi ni tum la so channel pen hoi sitame nang chuni respondet lo la PGR pu thak sitame ni tum ning si tang thi pen si che song nai che song du nai athe mane la ke party ma we non alang litum batai hini back dolo sia committee ke cheseng lo ke dam tang huta alang litum pinelo election judet pusipulo election judet arsilo lamta coaching wai thili lo la pena committee non la sochi club pensi alang litum pinit fulang pulo la se eviction notice ke pielo theglora lam lo lage sitame kiplung bang dolang la si kapan si ke chajima alang litum hanta me mesen me pen kiplung edji pu phan ba ni tum la so channel long pensi tame alang litum hanta choro dunangji salang mi thang tum ke claim mesen pani tum ta nia klong pen kachoro pidun lo asi pinungwe bangso tokso bala so channel pen ngitum pan pithiek pen lan si ington ko lo kardo